ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Jingdon jong ka Maukan Row Cup ya ka bala seng daw MLA ka Maukan Row Constituency House nem Arjar Khanyo kala long shisha ka jingker khu na ka benta ki samla shenrang jong ka dong ka thain ha ka ba ki layo ya ka lat ban mi khmat sha ka Shillong League Hamadan Polo halor gani ka jing yo lat ki khon samla bat kiu state bha ha ka kam yele kai ka Maukan Row Cup committee sa shi sen kala shimbiang ya ka sen jam ban pelong ya ka 4th Maukan Row Cup ka ban sedang ha ka arpunyo tarik mentau bunai risau arjar arpulai habaya kren bat kilat pathai khubor uba yakmen lang wankar uba dei u convener jong ka Maukan Row Cup committee ula pentip ba on sedang ya ka jing play pat ba ya ka tournament ha ka por khatway bejem step lengba ki program beper Hagapor arbaje no pai pat on sedang ya jing kai kaban long hapdeng ka Jongsha FC bat ka Kap Mau FC. Angin yang well ya ketika full maupun rokok football tournament kaban salong haka arplu tadi mentau penai arah cara penai badan Jongsha kapor kan long kapor kadwe beci mestep. Teknik kami beri borok pada nak hai maupun rok kentam atau cukru pada jalan cengai keru i football bagi nyawan pasaki kenang tegasni kandan suaka cingsha cingwai berkat kemacepas lagi school pada kelompok berbuat berbagi mata tegasni kinwan roki mungkin brand ban wan tercungsit ini kucuru tegasni kecingin lakai kalau kacau kesya football team persiapan sama football team hak bermain. Tekin dulu na berpeni ya freestyle skill hak tegasni. Hak tegasni dulu MLA jungi belum kongsan hak tegasni play jungi. Tengok kami beri baru pada kata yang orang berdua pada jalan cengai bermain saki hak tegasni berkembang kasih play jungi apapun rokok. Prize money haka di ka football tournament di senrang ni ai arlak mata bawan baar ni ai sila mata lagi kita ni ai lai pawajar bawan baar ni ai pawajar kitim ki kenthe kindan khadu tadi mata tim senrang kinwan sapo tadi tami format tadi ke football tadi ni dan format football tournament ketika knockout football tournament. Bagai sana. Ke makro komuniti kelayu cengai sudah lalu arca new sudah pengen ini yang bau nongseng cungi bawan tidur untuk berkali kuring cungi tinggal lagi cengai bah haka arca keperawat nila sedang yang first makro tournament lantaran pun sah second para hadir dulu cuma second depan awal ini COVID tinggal beliau belum tinggal lagi penuh yang maupun football tournament harus nama ASEAN mulai tempat mentah tadi kasih untuk pesawat belum ada mengelak belum kasih berlai di cengai cengai belum babun kicing gelah katai kantong kicing lekai bawa dengan Shillong League babun kena katai maupun ini layu isu mentah bagi don belai lekai Shillong Premier League Kumbu Burlington Waropi para orang kapten berrepresent dan kelihatan support National League atau Fulmunu Kim Kibin Roy Nospun Batwe Ibun kepilihan dalam minute Batwe lekai Shillong League lalu first division second third but full walaupun termur busok bagi demi lembaga liga maupun football tournament kalau ini kebahagiaan yang kata kalian ini ketepat dia ni nak kamtunan ada yang nak kebang lalu persin kalau kau baik sedang nilai ini kecing kelak kecing apapun kita lawan di sementara ketika ganti pementar increment sekarang bagi nak hero kita ni belayo di persen nak state dan kewega kena apa Android belayo persen di persen nak Mikhalaya nilai kai support National League increment sekarang bagi ni kena sama hero Wanda di sementara bagi nangi kio, ni persiang bagi kio, akhirnya teh bak tujuh di sini lah. Ini itu lagi. Oh ya, ini ke football tournament ini, kata pelari organize, kata Bikalia Football Association.
Oh ya kijingira ngimla amnen lo iyo lama sini sipol akan ika organisasi ini berkucuru akiriu football kiriu badan berkata terang dan ketiu ya football kata juni biarap berkucuru nak kalian komen bagi company lo di perusahaan yang bertolak malah nabangin yo bergenerate funds nabang yo berpeluang nausna misalnya nausna